Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله القائل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون، وعن أقوالكم وأفعالكم وسائر تصرفاتكم ستسألون وستحاسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أهم أسس الإسلام أو أسس التربية في الإسلام التي ربى عليها نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أبناءه وأصحابه، وأمر أمته أن يربوا أبناءهم عليها، هي تقريبا 3 أسس: العقيدة، وهي تضم الإيمان بالغيبيات، ثم توطيد العلاقة بين العبد وربه، ثم حسن الخلق. هكذا ذكروا أن أسس التربية هي هذه. طبعا هذه منها وليست كلها من هذه، لكن من وجد
حلاوة الإيمان في قلبه، ثم حسن العلاقة بينه وبين ربه، ثم حسن خلقه بينه وبين عباد الله، فقد حسنت تربيته وسيحسن معاملته. أيتي الله سبحانه وتعالى سيد مولى توب سيد حمد يتر موئي بمر ودي بيبي آدم تدوبه ودي يوبه ودي كمفتنا محمد صلى الله عليه وسلم موئي من نعمة هيبني ليه قول أن داي تريمجي بجاهد نعمة وتوب قول سوماي ونحن نلاقي ودي قول ده بوي سوماي أو واسكاي ودي قول إيدي أو بوي كريم هوري جيغو جوردانو كويتو الله engeti mudo ko e hori sumayo e wadi idio wobbe joggintini do jeego e horade leddul dalu dundo ko nema Allah ko moddere makko ko bural ko teddugal yettori Allah yo Allah jabangi Allah to harawa yaafige bakkatu jibendi fo o windi e koy nado be aljanna koy darbe nado ko yite Allahumma amin. E yetti Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko wi ka deftere makko وهي المال والبنون زينة الحياة الدنيا يوم أبي بورد لو كشوداري غورنا غادنا ونو لابين تغوردا ونو ويلنا تغوردا ونو والين تبرد ونو أوكاتنا تدوغا ما نجيا إك أوكاتنا تدوغا كأدنى دو فوتينامو كبانغو إكاوكي heɓugol jawdi heɓugol ɓiɓɓe woɓɓe tawa ko fewɓe o wi kono moƴƴi luttoji ɗi ka Allah ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude ko ɗin ɗon mari baraji ko ɗon yiyela e tama o tiiɗuɗo o woni hono woni albaqiyatu salihatu moƴƴi luttoji ɗi ko golle dewe ko neɗɗo waɗi o waɗiri fi Allah Allah jaɓani julde nde korka kan hajju ngu umra o zakka o sadakaji ɗin janngo alqur'ana ngol enen dendananga moƴƴiri ɗiɗo so tawi on tigi waɗiri ɗi hara ko fi Allah waɗi Allah jaɓiri ɗum ɗo no ɓuri jawdi no ɓuri ɓiɓɓe worɓe iɗen seedi wonde o Allah subhanahu wa ta'ala wowɗo ngol konngol ɗo wonde ko oɗo ɗum woni reweteɗo on e hoore gonga kala ko rewa ko wona oɗo haray ko sama kala ko ɗayne nafo heɓata koye mum kadi iɗen seedano nelaɗo meɗen Muhammad ibn Abdillah yen seedanomo ko Allah nuli mo ko nulaɗo Allah suɓaɗo suuta o neliraka hawrindinde goɗɗum e arsike Allah piiɗiɗi waɗortamo o eɓɓa ɗum ɗo wontiroya ɗum ɗa ko planification ko eɓɓa ɗum ko kanko eɓɓanano law Allah eɓɓi ko kanko wonata nulaɗo sakkiɗiɗo o préparé mo kadi sabu himo yiɗimo himo hoolimo ide seeɗo kadi o yottino nulal ngal ko jam faaki o laaɓa e moftede reedu kala ko ɓattinta en Allah ɓattina e moƴƴereji ɗi nelaɗo tindini e ñin waɗo onon deege mo ko rewɗini en kala ko woɗɗintinta en Allah ɓanna en cheytane ɓanna en e boneji ɓanna en ka yiide nelaɗo haɗi en o rentini en mo acci o accani hoore mum mo waɗi bone o yantata sina e hoore makko kanko yo Allah juule o nelaɗo juule sahaba makko ɓen fof juula e dendaɗangal jokkuɓe dina kaɓe jokkunoka yo Allah jokkin kan dina tabitina e hoore makka ƴettita kadi nder makka allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe mi wasi o hoore mi wasi o onon kadi yo e guuro Allah subhanahu wa ta'ala ka gunɗo e ka peeñal ka jama e ka weddagol ka galleji men e ka golleji meɗen ka dewe meɗen e dendanagal ko hanude wadde ko edore hulen Allah e muɗum tawa kono Allah yamiri noon ko noon wonde e waɗirde hara ko sabu makko kadi wonde e wadde khutba on ɗo ko ɓe addi hannde ko fii fondation fii newugol ɓiɓɓe ɓe needi ɓiɗɗo ko honto aggete mana ko honɗum ɓiɗɗo neyirte fiya heɓo ɓiɗɗo moƴƴo ko honɗum gerata ha heɓa ɓiɗɗo moƴƴo ɓiɗɗo
ɓiɓɓe adama ɓen fof no fottani wonde baaba no yiɗi ɓiɗɗo muɗum woni hay baabiraɓe bomɓe ɓen sago maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe nayo mum baabirawo yarowo beere sago mum ɓiɗɗo mum yarata beere baabirawo dorogotoɗo sago mum ɓiɗɗo muɗum dorogatan baabirawo jeenowo wujjowo waɗa waɗin piiji sago makko ɓiɗɗo makko nayo on mum ɗum ɗo ko yela kala jiginɗo sago muɗum ɓiɗɗo muɗum o moƴƴay o feeway o nafay o ɓuray e moƴƴiri ɗum ɗo ɗiɗo yeddondiraaɗe heddi ko laawol hongo rewata haa o ɓiɗɗo ma moƴƴa sabuna si ɓiɗɗo moƴƴaali wonde haɗa sinda no ɓuri mo aɗa angal afan angal haɗa sinda mum si ɓiɗɗo moƴƴaali no ala ɓiɓɓe goo si on tigi baabiraaɓe si no annduno ko noon ɓiɓɓe waawi o ɓeynen Allah tawkora oɗo few al awladu nima lakin ida hasana tarbiyatuhum wa illa yakunu nikma ɓiɓɓe ɓen ko nema kono ko si needi heɗi ke sina ɗum haray ko lette haray ko jarrabu yeede haray ko dana ko ñande o are ga ɓiɗɗo mo no waɗi hunde gaari ñande o convocation on tino nodda ka police ka gendarmerie ka musidal yo ala ɗum no wullite e hoore makko fiyo ɓiɗɗo moƴƴo o feewa no toon geɓal ko Allah ɗum watta Allah wawata wadde Allah wi ina laaɗo innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha an Muhammadu a fewnaɗa ɓe faaɗa fewnugol ɓen fuu ko Allah ɗum fewnata ɓe faaɗa fewnugol ɓen no toon parti o ko an watta ɗetoto Allah yurmede makko de ko tinɗintinnane ko gonka etete ɗon ko ɗum ɓe addani en ɗo wonde ko piiji tati no nder ɗon arnon ɗum ko gonɗingol Allah ngol iman on ɓiɓɓe ɓen ko yo ne'e e hoore gonɗingol e hoore gonɗinal e hoore tawhidi sabuna si neɗɗo heɓi tawhidi ara ko fowtide dolle ɓuy nde o rondano tawa nde yehi si neɗɗo heɓaali tawhid o wona soñiiɗo o rentoto piiji ɗi haano makka renteede ko jarba piiji ɗi o haanaano jarbude ɓe addi o huɓɓa ɗo ɓe wii wonde yo e nganndu fondamantoji tugaale subasement fii ne'ugol ɓiɓɓe fiyoɓe feewu ko nelaaɗo ne'uno geɗal ɓe mum ɓe ne'i sahabaɓe mum ɓe ke hoore muɗum yamiri kadi mofte mum ɗen yoɓe ne'u ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ke hoore ɗum no jeeya eɗen tugaale ɗin fondomantoji al aqida finde nde yadi kono waɗɗi an tastaqirra al aqidatu nde finde nden tabitata nde demba nde fiɓo fi gulubil abna'i ka ɓerɗe geɗalɓe ɓe musu sigari gila ka ɓe woni fayɓe ɗon oɗon gullal ko baggal seeɓata law andina ɓe ɗum ɗo ko shirkudi ɗum wattaki ɗum ɗo ko tawhidi ni ɗum ɗo ko gomɗinteɗum ko hooleteɗum andina ɓe law Allah no woodi ko Allah tagi ɓe Allah tagi tagore nden fof nelaɗo ko Allah neli ɗum ko ɗofteteɗo na yeddeteɗo andina ɓe mayde no woodi ko woni yeeso mayde nden mayde kan yeddodiraga wonde mayde no woodi koko wondi yeeso mayde koko ɗum ɗo yeddodira andina ɓe wonde immitoyagol no woodi yoɓegol ko wanno kon ko moƴƴi ko honi no woodi aljanna no woodi yiite no woodi malaikaɓe no woodi landal abum no woodi sirate no woodi weeru kawsara no woodi sifa wara noon andina ɓe shirku e nooneji mum ɗi fof koko harmi ko ɗum waɗi allahu subahanahu wa taala imo humpita en ɗo yewtere feƴƴinode hakkude baabirawo e ɓiɗɗo baabirawo moƴƴo no ne'a ɓiɗɗo mum no wasiyo mo
يتو مقوم هاني ود ولقمان الحكيم الله سبحانه وتعالى صفني في مكة وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وصفني من ربي يقول وي أنتي يبقى في لقمان ثم دوي ونبي دمكم وين هي بكم أن تايم واجد مجا إليه واجد كلهم لكن تركوا ونا لو يبتون ناس يبتون قلتون في لونغول بيأتون فك نعم نقولي نقول كلهم تجينا ما يدرون ولا نعم يقول أني سوى نقول هذا أولي يقول كان يقول كان أني هذا كان نفسه تقول أني نقول موت أني نقول يبلا تعلم سؤال جوان هو قط وقرآن وده نتامل لو يجنا يكون ما يقولون كل ما يجوله كل ما يهاجر ولا كل ولا قالوا دائما واجد أريم يا بني وأن يحبكم أن يا بني وأن يحبكم يا بني وأن يحبكم أن لأنه دائما يرمي تأفان إليه يحبكم أن لا تشرك بالله وتشرك الله وتشرك الله شرك كنيت تقول كبار الله قال جل بوكو ما قدر وتوقع كو الله تو ولد لا يقول كو ولد ويتشرك الله في أنه وإن الشرك لظلم عظيم ويشرك وتوجه مولد فلت ولا نقول الله سينا روح توجه مولد dengan ini kita sina sonna bejari bara bedum bebemu tu korona de bana bela befeu enen gorkoka non non si wadi fondi di vale de darga dalo kidan anda goddo jogi be nguma ko be nguma wala de goddo wala de monu don yangani non hawra ta gorko shirku kono e misal kono way alla wiino ɗoni ko geɓala komin tum wawi wadde ɗum komin tum hande ɗum oɗo kadi no fodde waɗa nder ɗuye hawrani allah sina o wi ɗum ko tooñe mawɗe ko ɗum waɗi ala ko tikkinta allah ka hoore leydi ɗo ko banu adama watta ko heɓi so waɗi shirku ɗi ɗo noon o ɗuuɗi wonaaɗo ko sujjana sana mum ɗum woni shirku oɗon waɗi allah subahana taala wi wama yumin aksarum billah illa wa hum mushrikuna ko ɓuri hewde koge yimɓe hara ko ɓe julɓe sengo ɗo kono ene jiɗi ɗo e shirkude o wi woto shirkan allah dey nelaɗo meɗen sallallah alih w sallam kan kadi himo waajo abdoullah ibnu abbas o ɓiɗɗo bappa makko tawi himo waɗɗinimo ɓe waɗɗi ɓe fof e hoore bappa o wimo ya gulamu waño payku inni uallimuka kalimati mbiɗo faalama janginde ɗo konnguli ɗo faalama yeetade ɗo konnguli mantuɗaɗi moƴƴi huutoɗaɗi kadi ihfadillaha yahfadka reeno allah allah reena hono reenirta allah reenirta allah ko anndugol wonde ka wonɗa o allah no reenuma kene allah no reenide kan ɗo innacu nani kan waɗ ɗum ɗo way ɗum welata allah allah no reeni ɗo suuti kadi simi waɗi ɗo hay mo anndi si a reeni allah a waɗi wonde allah no sutima ka wonɗa o allah kadi hiwe ɗum o wi ihfadillaha tajiduhu tujaha reenu allah tawa allah no wonde ma kala ka wonɗa si a woni annduɗo wonde allah no aynuma imo reenuma imo wonde e ma kami femma faade wiɗa e allah nene korinde ɗo mi woɗɗa olle won maiya binnasr maiya bitta'yid maiya bittawfiq hawri ndingol ngol o wi ida sa'alta fas'alillah sa tawto to allah ko tawata ko allah tum hokkata ko a taw ɗum goɗɗo de amana ko yimɓe ɓe mari kon si a jogi haa ɓe mudda wawi tonaɗe kono ko yimɓe ɓe mara gon ko allah mari a taw ɗum goɗɗo de wa ida sa'alta fasta'in billah si a ɗaɓɓira e ballal ɗaɓɓira allah ballal ko tawata ko allah tum wawi wadde kon to ɗaɓɓir ɗum goɗɗo de walam andu
أن الأمة وانت مفتدى فوق يمبي فوق نانجي هيرنانجي غدا يغاني كونتينانجي دي جوينو لو اجتمعت لمؤمن فوق ما على أن ينفعوك فيه بنفر بشيء هنا لم ينفعوك بنفع دام إلا بشيء سنهون قد كتبه الله لك تولى يتنين من إنه هيبين وجنجي المفاوض لله أنو يببنكو بفارنا ما قلت ووكو بدودي ووكو وسوت نانسي ونودي ووكو بواتا ما ودنده هون الله ويدانا هيبا واو فيو والله ويدنا هيبا يكون نواري tundong Allah rewna e mabbe wada be sabu kata ne ha keboya inde dana ko be gara gali go pido ni sidun dolati ila no lata no Allah hoti no lata wawi wala rigi dama o sibe foka be fottani e momo di kontinanti di jogino ala an yadurruka be lorri bi shay'in hude lam yadurruka be lorri dama illa bi shay'in sina hude katabahu Allah alayka alla fari windino ne wala ma on ne heba Sinado, pe wada ikuje, pe wada complot, pe wada jamfai. Kono yanto ya bes. No, ono jogi hijab. Ono jogi hijab. Ono jogi chance. No kala ta refu. No yana dia hop ni jet jariba. No wadi, betawda mahakuna nando. Etano mayangama gerdama dilane ila ka fulawani ila orde e baba gotobe ha ka Allah hanno gerdama wado be bilaya kal wadi wado be nyande ya kal wadi falli do be lamuji fandi gerbe kono di yuldo ay kono siko humul Allah hoddirno yana ema sibe etike Malato, Manala Indino, one moment of bear. In her Pokari, they didn't carry. Pokari, very much. No, I want them. No, or Hadith, Buno Filimo, I know three in their Philip. So, what can Korea Salula Salam, or Hadith Makuma, no, Yazra of Kalbil Gulami, Himo Tuta, Kaberde or Paikum, Munko Abdullah ibn Abbas, Al Alakata. الوطيدة بربه ريلاسيون جوجو ديرال تيلونغال حقنا مكو جيدو والتوكل عليه يوريك غرفوا يا الله سبحانه وتعالى والايمان اغوبني غرهولو بمعيته وندو الله وضروره حفظه الور الله عين غول مو وند اوبليغاتوار سي ايوريك الله سبحانه وتعالى وعين اوريل وعدم الخوف من البشر انغال غول يمبه أيام كانوا بوالي إكلا بوني إكلا بجوجي الله إذا قام بحق الله سوتي في كذلك في حق الله ويوتيك الله والي الله غوتوني لورو كاكو غوتوني نفو فريق الله وريتك والله ريتك هادي بكو إمون دوندو نجيا إتوغالي مونيتو فالا ويبيتو مودو فيو إدو ngal gomdina ɗo fuɗa ka ɓernde makko o yoɓo e Allah o fawo e Allah o hooɗo Allah o hooloro Allah o reena Allah kala ko lotti kon ngal Allah gaynanani dugal ɗimmal ngal e dugale ma principe ji ɗi neɗɗo nayirte ɓiɗɗo nayirte waɗina aɗa ilmu ganda jangugol ngol peewale ɓaawa gandal no waɗa koy kono ko ɓar haadara nafu Allah askana ko heewi ko majjere ko addanta on tigi ko wopputugol ka reweteɗo angal hawrondigol e ko ɗaɓɓa ka aduna o kala harawo sa yi mo anda hunde no waɗa nde hay si o hawroye e résultat moƴƴo kono o rewa wonde ka woɗɗi o yango ha tawa si ko ganduno ko taƴitede ɗum o waɗa résultat yalta kisan o wi ɓiɓɓe ɓe ko ne'itte ko gandal yoɓe janngu honɗum fuɗɗorte gandal diina deftere Allah nde sunnanela ɗo tawhid o fiqhu o ɗon ɗo fuɗɗorte taw gandal ngal
سامنا غندل ويدو وهو غندل المفتاح الأكبر للفهم ودون ولسابي والجننجل في فهم قل كاري نفاني ها وجانغا كون مفاني يفهمهم نوايو على نقرأ بفهم كونو وأتاه وسيكو جانغونو كوم جانغا فهمتكم إكو جانغونو فهمتكم هذا ينزيد ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن حاجة الأولاد إليه لا تقل عن حاجتهم للطعام والشراب فيقول صلى الله عليه وسلم لهم مرغبا العلماء ورثة الأنبياء لأن هناك فايد في تنتينغول وانت غاندانغا ونون ولي فونداسيون في نيد بايبوكو يمورل بنا نودا نو وند فايد بن حدو جيني غاندان ولا بهذا جيني نيامو غوليا haaju maɓɓe e gandal haɗo jingol ɓe e gandal ngal wona ɗo ɓuri faddude edi koɓe haɗo jini koɓe ñamugo yaragol sabuna nelaɗo maki alulama o wona ɗum mbiyayi karama koɓɓe ko ɓe loroni annabaɓe ɓiɓɓe adama ɓe fof ko ɓurani allah ko annabaɓe genoɗaɓe pelle ko ɓe no ɓuri teddude ga allah ko ɓe allah ɓuri yiɗude ko ɓe o suɓi no lamɗo suɓirta ministre ɓe suɓra conseiller ɓe suɓra directeur généraux ɓe chef département ɓe haysi ɓe jam foyto kono ko heewi ko haray mo hooli ɓe mo yiɗi kono allah kadi suɓiri ɓe nulaɓe annabaɓe jonno ɓen no belanni hombama bafangal fermama kono golle maɓɓe ɗen koko dowa continude ko honko ronditingal dongal hande kadi ngal annabaɓe rondino fi yottingol fi fewnugol yimɓe ɓe fi reɗɗingol yimɓe ɓe fi noddugol ɓe allah ko karama koɓɓe koni karama koɓɓe kadi wahayu arata e maɓɓe de ko wahayu kiɗɗo on ko wonɓe hutorta jonno an kadi yiɗu yo ɓiɗɗo ma on heɓu ndi ɗonni ɗo ba joni si tawi ko milliardaire jom mayuno inna joni ko fi ronogol ngol awa dow kala tawaɗo ka listi ronoɓe ko fandi o heɓa 5 milliards franc guinéen joni noon hino ɗo condition ji fi tawe gole on listi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo si tawi ɗe mari feere timmigol ɗi condition ji a waɗay koy an kadi ɓiɗɗo ma o ndimɓe ɗo ɓiɗɗo an ono tawa ɗimmo ko kan woni troisiéme ɗo mele ngabbi sallah jaɓi ñande no selda o haɗa tekkay joni noon ronugol nula sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko accino ko nden ko gandal ngal ko ɗum ɗo ɓe addi taw ɓe addoe fi moƴƴugol tikku yani no jeeya e neediji needi fi a ne o ɓiɗɗo ma o taw alkudu wal hasana an a wona exemplaire awde ñentinteɗo ma ko waɗi ɓiɗɗo on taw ɗo o jandude o heɓa haqqille o anda wonde ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo no woɗi kala ko yima makko ɓen no waɗa ko sikka e kono nomani waɗa ko ɗum waɗi so yimɓe juuɗa waɗa e takko ɗo hay so waɗa hay ko fayi ɗum wala tuuba a tawi ko ara ɗum tan ɗum kankadi ɗum takko ɓe makko ɗon ɗum juuɗa siko hani ke balorde ɗon ko doga kadi ko damba balorde ko arta kadi ko juuɗi ɗo tawi yimɓe mbima kankadi o ɗaɓɓa kaydi yoyi o mollidira kankadi sunna o matɗo ko yimɓe waɗa o sikka ko ɗum woni soɓe idan a wonugol exemplaire ka needi ka tedduga ka yurmede ka welde huwonirde ka moƴƴugo jiɗɗu ɗum ɗo ko hunde fondamental fiyo ɓiɗɗo ma o yo fiyo kala o finata o tawa an hiɗa ɓoyni an a jokkayro an gorko ma nene maɓɓe jokkay wonɓe janama ma a wujjay a waɗay forto faltare fenade ñande o ko wi goti si goɗɗo ari o hinno mi alaga oɗo o wona e nunduɗo o wona fewuɗo o wona huuɗowaɗum allah ɓe no yaltina ko wuuri e nder ko maayi o yaltina kadi ko maayi e nder ko wuuri kono wona ɗum no woni ballangal ngal oto rutto ko wonde kono mawɓe way wo ko noon ɓiɗɗo waata en tori allah subahana taala yo allahu moƴƴini geɗalɓe men ɓe moƴƴina alhaaliji men ɗi waɗa e newoɓe moƴƴuɓe waɗa geɗal men ɓe neaɓe moƴƴuɓe
أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، ومما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الخلق الحسن هو القيد الذي يقيد السلوك عن الانحراف والضلال، ومن لا خلق له لا صحبة له ولا أخوة، وينفض الناس من حوله. وإذا كانت المناهج الأخرى تبني المواطن الصالح الذي لا يهمه ما يفعله الآخرون، فإن منهج الإسلام قد حاول أن يبني الإنسان الصالح صاحب الأخلاق الذي يحب للآخرين ما يحب لنفسه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يرى أن رسالته بأجمعها قد دارت في معنى واحد هو حسن الخلق والتربية عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه أحمد. ويرفعهم للخلق الحسن بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم أو أحاسنكم أخلاقا. أيتي الله سبحانه وتعالى جيلو موجو بيبي غانيو بوم بيبي أيتي وإلي نما دي موجي ديكو موجي بيبي هيدن سيدو كان كتومني لبتيرو يهولي غوغا لبتيرو غوتو ألا مكافئ هيدن سيدو نلا دومي محمد صلى الله عليه وسلم وألا ونكو سميمو وسبوري كيكو لهولا ونوليمو ونولا روي بيبي فوق إدينا فوق كده ide seedo o yotti nululangal o laaɓani moftude reedu o ɓangini o fenni ko waɗi ko hoolaɗo ko moƴƴo ko nulɗo ko yiɗuɗo e yo Allah juula e makko juula e sahaba ɓen juula e dendalangal jokkude hina kada jokkunoga yo Allah jokki hen kan diina Allah ɗaɓitege nde makka Allah ƴettege nder makka allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe anden no jeeya e ko nelaɗo ne sallllahu alih wa sallam jangguini mofte makko ɗen fiika neebi newgol geɗalɓe mum ɓen no jeeya e ko jangini ɓe moƴƴugol jikku. o andini wonde ko moƴƴiri jikku ko noori direction neɗɗo o ko ɗum ɗaɓirtamo ka haani dow. sina ɗum si neɗɗo o mara jikku moƴƴo fes fayno way wa otohal ngal mara direction volano hara ara jolkitinoke ngal yaha ngal buɓɓo yoka ngal buɓɓatano hande kadi sofere wata contrôle ɓe ko watta contrôle to neɗɗo ko jikko ko ndaara hono ɗum ɗo no hersiri mi waɗi ɗum ɗo yimɓe hurtuno naati o arti ay naɓirimo ɗa o yawino ɗum ɗo no hani wadde simi waɗa ɗum ɗo haɗa no hersinanimi o waɗa ɗum ɗo ko ɗum ɗo naɓata neɗɗo gurdam makko ɗan waɗugol makko e accugol makko ngol ko contrôle ta ɗum ɗo ko remote contrôle o ko jikku moƴƴo o. si tawi jikku moƴƴo o ala o woppita e ka moƴƴi toon o yaha e ka moƴƴi toon o yaha e majjire o wona e tooñowo o wona e fenowo o wona jamfotoɗo o wona waɗowo makko détourneurjo o wona dorogotoɗo o wona fiimowo o wona jeenowo o wona ñaamowo jawle yimɓe o wona ñanguɗo ñaanuɗo fittuɗo ko ɗum waɗi o wi ɗo mo mara jikku moƴƴo o heɓata wondiɓe o heɓata siɓɓe fof ko dogayno. ndaare nelaɗo men on sallallahu alih w sallam seede mum pellet yiɗugol mo no waɗɗi en ɗoftagol mo no waɗɗi en ñempugol mo no waɗɗi en kono kanko figal ɗum no waɗɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
oyi ko sabu yurmede Allah nden anndelaaɗo wonɗa tawi ko a nemiiɗo yo newani wondiɓe maɓɓe yanaani moftenaade hiɗa yankini hiɗa waɗi doy a tawnitaaki hiɗa weli wondude si a wonɗo ñaaɗuɗo ñannguɗo mettuɗo fii townitiiɗo foppuɗo gayno acci jooni noon nelaaɗo wiyaama ɗum ɗo enen noon mo tawata ɗoftagol mum fatlaaki yimɓe ɓe si a wayi noon yimɓe doga yaakita haynaade idan needi moƴƴiri ɗi ko ɗum ɓannata yimɓe ɓen ma ko ɗum wele watta haa tawaɗa ɓiye kaani ɗo ino wonirde ɓen ɓe towritaaki ɓen ɓe weli naɓudude ɓen ɓe janfataako ɓen ɓe wenataako ɓen ɓe jonirande muɗum ɓen si a hawrinay ɗon ko ɓen ɗo allahu akbar idan new ɓiɗɗo ma on e hoore mum ɗo fii rebu dimu moƴƴi etoɗa hara subbinaandu fenan etoɗa hara wonaali janfotoɗo hara wonaali tiktaki joɗo ɗon noon ndaara komɓe wone won sabuna neɗɗo ɓe wondi ɓen ɓe waɗa e batte makko ine jogii probléme majeur fewɗo ɗo fiineedi fat ɓen nder gawo yaasi o wonɓe yaasi ɓe no wullitaade wonɓe galeede ɓe wullitaade ko yimɓe ɓe en ka faandina ɓe woni kam luwaaji wonni toon ɗi no gasa goɗɗi ko haysa faalama waɗ gol neyimɓe ɓiɓmaɓe nen islamu luwaaji goɗɗi ko ɓe ɗum gasta menen ɗo ɗum gasta eɓe jogi on probléme kono ene nder ga kadi jogii probléme on ɗum a taway anda suudu ma koko l'islam wii kon faade ɓurdude koko ɗum non wona e gollitirede kono sa yaltika kawtal payde kawtal ko jooɗi kowoni haaju maɓɓe ko doroga kon hiɓe jooɗi kamɓe ɗum feere ɗo si ɓe ngeɗike haa ɓe récupéri ɗiɗo ma haɗa alhamdulillah sa ni yani a heɓi jarrabe sa wi yo jolɗo ko jawre sa wi yo jawɗo o jolɗe ɗum ko nde paare non paare nde ko kadi nanude faana ana mballa mi waɗa e rewde kadi accide ɗum non no heewi hannde ka kawto wondi ɓen a sohba sayya wondiɓe bomɓe ka l'école no toon kala no toon fayɓe bandi yaltuɓe juuɗe kono mawɗo mum ɗon gerdi e mum ha ɓuri toon ka l'école yaahi janngata si ɓe hetti payɗum maɗa wona e kujam koye ɓe yaw ɓe ɗaɓɓa ka ɓe jooɗo ɓe yimma ɓe tappa kanda ma ɓe waɗa goɗɗum go siɓe téléphone ji no woodi ɓe cokka ɗum ɓe naata e internet e laarugo piiji harmona hara ka classe puuji ɗi no continue ɓe jogii o probléme on nan tawki aduna on jooɗi riɗoji ɗi ittama ko woni gaɗa to kon wonɗo gaɗo riiɗi fof hannde fii ko bonnata jikku goɗɗo bonnaneeki hannde ɗum no saadirawa ndiyam kono yande ɗum ɗo gayna e gawi non mimi mara feere mi tertine musamman ɗo goɗɗo mara feere yeeso allah yeesuji wolɗem asum sawoɗo a wattino to maximum ko wawɗa wadde ko fof pewagal ko junngo allah woni e hunde wontere koɓe wattani ɗo ko ɗum woni point d' essentiel on ko ya toro allah jeeje allah yo allah fewna ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ndaari allah ɓaɓen ɓe tottaki ɗum allah koran ɓiɓɓe rabbi habli min assalihin allah okkoran kono harata ka moƴƴuɓe okkoran jiiɗi kono harata ka moƴƴuɓe de no toon jiiɗi goo ko yiɗe ko arari wona ɗo han o moƴƴugo jikku o wii ɗo si tawi ɓettoɗi jiiɗi a yimɓe ɓen mo ɓe ani jama ɓe communauté ji ɗin nation ji ɗin no serti ko onno ɓe faaɗa wiɗɗo maɓɓe woni anno gasa ko faaɗa wiɗɗo maɓɓe woni hunde qur'ana wona karama koni oɗa ko faaɗa ko yono ingénieur ji oɗa ko faaɗa ko wono docteur ji oɗa ko faaɗa yono joueur jo ballon oɗa ko faaɗa ko wono artiste jo yimowo yimano adnan fof oɗa ko faaɗa ko yono ardel asia yani ɓoto to jonji weɓitano yimɓe ɓen fof mo ɓe no woodi objectif ko faaɗa e wiɗɗo mum o woni joni ko senan laawi leɓeteɗi fii o ɓiɓɓe o won ɗum ɗon ko ɗin ɗon laawi on tigi jokkata e nokkeli ko
méthode ji ɗi laawi waldinaade ɗin fiinewgol fayo men ko wonde wona fi yimɓe ɓe ya terto tet a jokki haaju ma ɓe nokkeli yo ko noon si tawi ɓen kamɓe ko noon woni laawol fiinewgol fayi ɗum ka maɓɓe l'islamu kañum nanon l'islamu inde a jokka e haaju ma kono annda ɓe wonduɗaa ɓe ɓe wuurɗaa ɓe ɓen ɓe jokki hakke hoore ma l'islamu ne ay an wota a lorni to wota jaɓu goɗɗo go lorre konta lorru goɗɗo ɓe ko yawon moƴƴuɗo welɗo huwonirde nafoo yimɓe ɓe ɗo oɗo méthode l'islam no sette méthode ji goɗɗi goo l'islam ko yayiɗa yimɓe ɓen ko yiɗanɗa ko hoorema e moƴƴireeji añana yimɓe ɓen ko añanɗa hoorema ko ke boɗeeji ko ɗum waɗi l'islam kañe tan joni non ɓe jokkoɗo ɓe faala o min fulakita dama yimmi so hay goɗɗo waɗa ko boni si hayɗi feere ya ittirgol junngo ittu bone ittira ɗum junngo sa wata ɗum ittira ɗengal ngal sina ɗum kam ɓerde manne yo mettu annda sa yi noon tan ko kamɓe noon bone mare ha yewti mais ɗi ko wola mo surali woɗɗitiɗi o suray hewtuge o uddani ngayka ñawdi ko ngayka mawba o faalte uddoyde sa acci bone ɗin tan ko mani min no juɗamin ɓay ɗum namin na ɓe nguran ala e mo naata e mene ɓe naata e affaire doro no ɓe geɗi to o ɓe ko ɓiɓɓe huɗaɓe noon ɓe andi nani mawmaɓe ko waɗayno si allah o latno jaɓi si ɓe hettani ma ɓe hetta ɓeygure ma nde ɓe hetta ɓeygure ma ɓe hetta no taniraɓe maɗa ko l'islam woni kañum ko en to yimɓe ɓe fof yo moƴƴu si fo moƴƴi lani awa fof moƴƴata pellette kono si ɓurɓe ɗumde ɓe moƴƴi haray woni jam kono kama tun an tun yo moƴƴu ko lutti kon no waɗi o kama kadi moƴƴoy tan ko ɗum waɗi nelam mbeɗe sallllahu alayhi wa alihi wa sallam himo yii wonde hay nela makko ngal fof ko ngawane yinnodirde koye hoore hon ɗum ko fi jikku moƴƴo nde julde ka korkat o hajji fof ko reglugol jikku neɗɗo ka julde jaɓen organise gol gooto wona yeeso jaɓen muññagol alduɗo e wasuɗo fof darono ko gootu ka hajju kadi ko waɗa noon et puis fof o wii anndu min komi nulira o ko fi timmingol jikkuji moƴƴi ɗi ko ɗum minelira ko ɗum woɓɓe nani alislamu kulluhu li islahi l ahlaqi l'islamu fof ko fi moƴƴingo jikkuji ɗi si jikku neɗɗo moƴƴi huwonirɗo e makko woynayi alhamdulillah non ɓe ɗo hande ɓe jiyani sifa ɓe si jikku o boni huwonino makko ina inna lillahi wa inna ilayhi alaji kaari koɓe gelimi gon non est ce que ɓe ko makka ɓe hajjoyi moƴƴugo jikku mum haray ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓa ko fof ko ɗum waɗi nelaɗo men sallallah sallama imo rerɗina en fiyo e moƴƴi jikkuji men ɓe moƴƴinen jikkuji ɓiɓɓe men ɓen e ɓeygureji men ɗin o maaki komi ɓuri yiɗude e mon wonon fuu jaatijiɓe am ɓen ɓuroɓe ɓattade ɗam ɓen kadi ñande dargal ko ɓuɓe moƴƴinemo jikkuji ɓen o wiyani ɓuray cheikh hoppe o wiyani ɓe en ma ɓe o wi ko ɓurɓe moƴƴude jikku o ɓawɗa o rawɗa o so tawi ko an ɓuri moƴƴude jikku ko an ɓurandela ko an ɓurtamo koye ɓattoyade tan lattimo ɓatti kenalaɗo ñande dargal haɗa yaɗa allah yo ɓattoyo mum ka damgal o ka aljanna o mo waɗiti kenalaɗo haɗa e feere makko boni allah dandu en ɗum hay lamɓe ɓen ɗo mo ɓattike ɓe haaju makko aɗa ɓe mo yiɗama e lam ɗon nokku goɗɗu haɗay goto suusamande kadi anda a yannuɓe andarano télé o kamɓe wonno ka tawi ko ñaama makko ɗo haɗay goɗɗo suusamande kadi awa nela noon woni patron mo ñande dargal ani enen yimɓe ɓe si o hewɓe ɗo patron on ɗum allah subahanahu wa taala torki allah subahanahu wa taala yo allah waɗa ɓe o yiɗamo yalde torki allah yo allah arsuke wawgol negol jegueɗanɓe ɓeɗe leydi islam allah moƴƴinɓe ɓiɓɓe meɗen allah ta en jiidano cheytane allah ta en jiido ko ñamata doro ko wiyata mi sali mi tewi en torki allah subahana taala waɗa ɓiɓɓen haɗa ko huulayɓe allah hara ko du'antoɓe en ñande mayde hara ko nafa ɓen fewɗo ka wurden dow en
torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah da firu ala motibe yo Allah e bulobe Allah yo Allah jaba en dewe ko wadde mo fo yo Allah futti en ley mendi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wadu lambe be lambe yurmetede motibe hulay be Allah Allah wada lama be gongo be motibe fewbe Allah hawte foppe hore gogo e hore ko yido yalla ko nafata ko ka hatta e kala kala اللهم الله لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم تقبلنا من الضعفاء وانت من الفقراء وانت على كل شيء قدير اللهم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وانت على كل شيء قدير اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او لم تره من قبلك فانت تتبع به من غير عندك نسالك ان تجعل القران عظيما ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب همومنا وغمومنا وجل احزاننا اللهم اجعله قائدا لنا وسائل غير ذلك وجه جنات النعيم اللهم لا تدعنا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا عدوا الا اصلحته فلا حاجه من حوائج الدنيا ولا تغيير انت ورحمه فيها صلاه الا قضيتها ويسرتها واعطنا عليها بمنك والجود والكرم يا ارحم الراحمين ربنا لا تشرك بنا محمدا النار اللهم من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا تراسوا واعتدلوا وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي دكتور محمد الباري يسالني جماعة بفو والقوم والبرنامج لو ساميناه الإسلام ساميناه يمي الجنة. ay docteur en ɓe hewtiɗoɗen hannde en tant que premier imam nde ɗo juulirde ɓe seedi ke gaaren haray muññintigorde wafatuji ko waɗi ɓaawo maɓɓe ɓe seedi ke ɗo ɓe settodi yimgol e yiɗana en moƴƴere nden ɓe settodi kadi tawi ɓe fukkino ko hande toon ka wonta toon eɓe wonde on musede kono nde tawno wiide ɗe moƴƴata yimɓe wiidoti meɗen ɓe daari hay ko haɗa seno yumnuɗo hande baraɗen fof ɗo ɗo gawaɗen hay iɗe weltanoɓe ɗum iɗen du'anoɓe ɗum iɗen weltori ɓe wala hattirde hay waffade ko waɗi ɗon e yaaɓe ke totiɓe kamɓe kamɓe ɓe yaaba hay ɓe woligaɗe kadi toyiɓe du'aji ande sadakaji ara mo kala ande muɗum e watta e du'a goto on inchallah ay en tori jama on yaama on yaafodira assalamu aleykum wa rahmatullah فلا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تحرمنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم